PGR VGR aphuthak eviction ke claim jia long asam sarkar tum police force na pitun de aphuthak CM tuliram rong ha ke hai dak dharna dohai ma dohai mai tar beng lora raju nei lai lo nin ke dok de bang kepaklang ji la so aja kong do a right do pusi constitution bang nang phan do tan nona bang ke sarkar atum kachari ato bang si hala opposition atum ke claim ke dama long si ke kham ke je phan senong acha song thu si nangli tum si kachari ma komalo achari gente jong si opposition atum konatnya ke lep do kupine ke chok che do pulutang te sarkar ari deng along si law and order ke alang litum ari deng si tolo ili ki puji bang la hello non Assam Assembly session non do bom no labang so session long iletum karbiang long termos council CM luram hang khai jasmet pet long le phelang aphuthak arang lini dun no la pen dak kichi ki be kona mana atum dak aro re pen kacharai do pil la sida su atum hang ka tharle ji phan police dak karbiang long termos council ari deng pinengi pura so ke hang pa do lo la pen la so long lam ke boy dun Assam Minister Piyush Hajarika ke hai tame boy dun lo la pen na thaklang phulpilo plotang te mesa nang na sita me ladak kamatha parsik nei kituk bang parnuk chet nei nili pungtung bang la hello sita dak nili pungtung bang la lo police mate law and order bang ke council ari ding pdg po bang ke nili la so atobar bang kathai long bang la sungkrung he boy phit sita me dak ilitum ka chini nei bang la hello karbiang lo termos council ari ding ni piun de te me pigalam no sita la ke pini pinap piun de ji polam kali de report sin nona mat ke Assam government chief minister Dr. Himonto Biswa Sharma tamil lage ke kroitang lam lo tripartite kaching vai hud bang ke karbiang lo termos council tum PGR VGR along le lapen kaprek sarkar along le rat along le long pen la kathar le hud bang ke alang litum ke nang sot akera ban just police military peng cheng lo kaprek nang sot an bang ke lang litum archak pidun po pusi lamchak cipiel tasin nona bangke council ari deng law and order pdg ma pu bangle lame thigali lo nona bangke da karbiang lo termos council atum eviction drive ke claim hut mate ka tharle asayang deng ke deng hut bang Assam government tum kupia potsi non assembly session along da kupia potsi lang litum bang chepakare khedal lo en nitum ben bangke narche archang na pidun po karbiang lo termos council pen eviction ke claim ji phan paprang nun pu gupi posi paklare khedel dak na ke void hu bang la hello law and order bang ke council ari deng se hodai ji pulutang de lake central government a subject e po lake central government si cheparai po ni tumari deng kali puba puan si ningem cho sita non kisik boda bang ke PGR along le VGR along le lapen sarkar along le lapen rat along le long pen ka tharle hud bang Assam sarkar pen police made law and order bang archak pidunang puke lasolam bang kupie posi patete delo nili karjung tung bang la pen CM make hai sita me penang non BJP along claim bang photo bang ke non hero tirang lo hai jo la poson lam the paklang don la pen hang don lo posi pu la si ke hang bang nili heno bupe muthi alam ke liya bang ke nangli tum ki hang kupie pot pasik sedat la pen council atum law and order akerap nangi po ke hang along BJP sarkar atum bang archak nang pitun de report kopi po chesong sedat ili pungtung bang ke alang tum ki pu triple engine pulo Delhi Dispur Dipu la long thom ta BJP sarkar si chedom thorlo finili pungtung bang ke konalo kham ke achar ju nei pinikar biang long ra Delhi so mai khoi kre la so PGR eviction la pen Dispur sorma mate dakar biang long termos council sorsi eviction claim kangtung tema asi nili yang pung ki pungtung bang la hello Delhi sole kroi kre ta BJP loke Dispura sole kroi kre ta dilage BJP loke la pen dakar biang long termos council kachari tumle claiming tung te posidala ta BJP loke la sila long thomang deng long na hogang deng le kham khe du posidala ke BJP loke ente lasi pinisi amake hai tuliram rong hang ke hai phan karjugang tungel halo Delhi le kroi kre Dispur le kroi kre sita BJP loke lapen alang tum ke kroi kre pulutang te nangli tum kupia po chesong heda
suri hini ra ing korap hian ning kan pen lo dak eviction claim nang ji pu Karbi Anglong rat ke hang kasar lang court order pipi lang court awardik avelang court alamrai avelang pusi ilitum BJP tum pathe bom lo pot non ke court order wardik pier lo lamrai pier lo lasi pathe thai avel lo non ke claim nang po pu bang nang li ku pia po che song hedet la so bang ke pini Karbi Anglong rat bang arju nang po la hello ka che song beg ning la hello assembly long kaning je dun beg ning alam ke la hello sita la kaning je beg ning athe pi alam bang ke alang li ning je dam de det lo bang pu comfort zone pula reng me chit alama si ning chot lo la pena bad ning je lo pulo tang te ku pina ki sum to kok ta hai pulo tang te che chak che long pare ning je hai helo pula so ang deng se to kok lo la hello nili hin bene pu yi ke ka teng na man de lo non ka thek long ka che char bang pek thu dak lo lanar ni pen bangke demokrasi mane demokratik adere long bangke sorkar atum akacari long konane kelet do konane kelelia thai do pulotang te pressure group mate song atum bang aning kang samse aning ke dok de bang kepaklang ji laso aja kong do a right do pusi constitution bang nang than do tan nona bangke sorkar atum kacari atum bang si hala opposition atum ke claim ke dama long si ke kham kheje phasenong acha song thu nangli tum si kacari ma komalo cari gente jong si opposition atum konatnya kelet do kupine ke chok chi do pulutang te sarkar ari deng along si law and order ke alang li tum ari deng si dolo ing sainon court adolo pangsai nangli tum le along long dharna ke do kupi phalo lake nona phong thek chu long lo Rahul Gandhi ake hai atum bang ha Delhi long prime minister ke dua hem adung alang itum kachesong angdeng do khok lo kachesong nang ko the bangke dak del jantar mantar long kachesong bom obeki mitum phan osomartum phan sabaret pula so pose lang tum chesong hala so putha ka bang sin don da BJP jesame dak CM dum da thurun pa adharna ki dota kunane hem arlo si do isi hem arlo ni pine ku pilo paklang tungke lapen an paralam ke thebe derlu manili ka jiwang tungge dharna do iset protang te lake lamthe piglo rara phang sung i krung lo pu putha se dharna do ning ke non ke dharna ke do thu bangke ko nan ni pini ke song do ko posila so putha ke song thu da Karbi Anglong ardu ta thek thulong bang piloma PGR ka che song tum aphansi BJP tum puthot ka che song thu BJP claim bom tum bang si mi phinang he kai kupini a profession ke dam po bang la thara ka melo nang le tum ja kong long ke do gli ma BJP tum ili ga jung tum bang jola sing dak BJP tum la so Rahul Gandhi pu thak dharna ke do ke lage lam ke joy lage ga che parjam thap chot lage apor ka pana hok chot lage sai ke joy lo lage lasi tuliram long ha ke hai jong se dharna doji prote dak Karbi Anglong do noi nili pu bang ke dak dharna do noi nang dharna ke do nei bang ke nili tum PGR long le long eviction claiming tung piglo kopia potlo asam sarkar tum dak law and order mate police force bang kopia pot si nang cherap donte detlo pura dak dharna do noi hai ma tuliram long hang ke hai ma CM ke hai nili ga jung tung bang ke hai he galang li hai he da Karbi Anglong ara phan la pen da Karbi long ri ke rai kom ji phan ke lang dharna do hi ke dharna ke do yi kai tala BJP aphuthak ko pini pene lam dolo pute dharna to po nel khei long ri penan parta BJP song sin tum ke thelak la halo dak ang thei klang bange ta khei long ri bang kai ke da ber situ la si hai ma he ma Karbi Anglong ra bang pini CM ke hai tuliram hang phar ju ding dak dharna do ham do hai ma do hai PGR VGR aphuthak eviction ke claim ji long asam sarkar tum police force na pitun de aphuthak CM tuliram hang ke hai dak dharna do hai ma do hai ma Karbi Anglong ra ju nei la halo nili na pung tung ke nili non headlang dak Karbi Anglong Autonomous Council long nili sialu chuning relo pidam lo chuning relo pidam bang la hello Karbi Anglong Autonomous Council sala jong pen aron ka pinchong pon dak throk sido udam lo nang Karbi Anglong Autonomous Council akilik mate election ka pe doji aphan ko sonson aron ko masi vote ke joglong ko masi ki thurlong ji halai hui aron ka pinchong dak dolo pinchong lo posipulo nang thaklo sita laso aron bang asam a government along lolo kumantu dong ke lolo ne suri hinira kresir keping koilom sike lo posini le phanang boilo sita la bangso aron kopia posi
ton pining suri hini rang kora throk lo ningkan photrok a porda met lo non anda kopie posi asama sarkar tum nang pachiru re dat mate nang ache don dun ang thek kopie posi pek lang khedat tapi nang li pudam long le phelang acharai kom je phan laso aron ta selame lo kar biang ton mas council tum tapi na asama sarkar long loet lo lata ningkan photrok lo kopie posi da kar biang autonomous council arlu put hodang chiru ju thedat lo kopie posi asama sarkar tum nang che don dun lo pang thek non da klang thedat lo ke hala so aphuthak ka bang kopie posi kar biang autonomous council ka chari pon cm tulira mo ha ke hai peng ke chenglok tim kar biang tum kopie posi ardi tipe dat laso aphuthak dharna to noy athe longle phelang aphuthak jong se aron ingtang kring kre pulotang te dak kona mana ke cheki bege nang bat bompo ilitum ka charai kom sung popu alang da chini lo kente kopie pot nang li dharna to de det cm ke hai longle phelang aron lapen election ka padoji aron aphuthak kopie posi asam sarkar tum non anta dak kar biang lo na pachiru re darlo kopie posi se parai longle reklo pura nang li dharna to tha cm ke hai nang li dharna to hai ma nang li doai he ke nang li doai he ke doai he the bang la helon nang li methang ar pu nang li methang ang hoi nang li methang hala bang so aja kongkar I power kar I hala bang themunak dakar biang long le aron la pen kili garon ge doji phana bang ke la chok nang play nang pu bang nang li la pon ardi pibe la so posi non anta da long le phelang aron phan bang ke non pu an dai to mari denga bedet la pen ilitum pat hilong del la hello